You want to kugos? Dati ang tubig. Hey, Daddy! Ayan, ang Daddy! Panglao Tropical Villas. I can feel the water. Kami na. Balikasag Island! Wala na ko. Daghan kay shells sa kuan ako sa sand. Mga pebbles. Parang tambit. Mga pebbles ba sa sand? Mga small rocks ba? Yeah. You want to wear your aqua shoes so you can walk in the sand? Hmm? There's seashells out here. Oh, tarong tambid. You wanna ako gusto daddy? Daddy is stronger than mommy. Oh, you see the seashells. Oh, na dito dagan. Dito move sa ta dito, come on. You're still scared? You're not scared anymore? Where are we headed to? Nasa taad to. Baby! Kaming tulo. Okay. So, ang the rest, nibili na dili mo. Proceed lang mo ni Kuya para sa imong snorkeling. Karon na dayon. Oo, pwede mo tikaris lang mga 30 minutes and then ang dalhon lagi sa lang gear, jacket, Ano to? ghosted, butter Tulo raman to. Ay, guys. Tinulang Tinulang nga isda, hindi kaning manok. manok. Asa man na? Gusto ko isda pa? Unsa nga tinulay mo gusto Sir, pa? tinulang manok, tinulang isda. Da, ano lang kay seafood ba? Okay. Pila naman to kamo? Oh, upat na to ka sudan ba? Oh, kana na, okay na to. Okay. Hey. Ready for snorkel. Pang bahog. Bahog. Funny man ka, oy. Ha? Lagi. Balikasag. Mag-snorkeling na may.
Medyo ulan. Here king water. Nice kayo. Snorkeling time! Sige ba yan? You're learning to swim?